огланların, как говорится, людей искусства. Мен Керим'i поздравляю diyen kutlayan то, что oğluna şu an настоящий мусульман той etti. Kerimcan, Худайжан sağlık versin, sağ ol. Мы тебя все уважаем, даже любим. Чтобы hemşire штайда той olsun, Sunyalı, Gulyan oğlanlar değerli olsun всегда. Всем вам спасибо и bağışlan sağ olun. Счастливо. Hasancan çok sağ ol. Bu da ama toylarda duruşmadı. Tamada высший уровень tamada. Sağ ol Hasancan. Sağ ol toyunu verelim.